ama sa pen tabang pharhoi phatphai pewa pathin chu thangwa mhenlang pathin lungsin ne chanza lawin tu ni jong Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow episode tha vela kheulim theidinga guest puma laya yum khom thei ta jewin mi pi jo se avelin kain lem kin ave na hom mingai lu na hon hi chlai media house na ngai lu naw len pasot zalwa hi chan jin pha hin na taw naw ha na zala hi chana hi media house ong hi chan pan mun kin pathei ti chu avela kain phon do kit hin tin hi chun chung chonin inam sunguwa hi chin media house di a Chipinthei Talkshow khanto na dinga chilha jing thein ninga ngai lu na zala sponsor ana bol jinga Lieutenant Colonel Paulin Thang Khongsai amain guest ho adinga sponsor in ball pe memento ho chu ama sa episode chun akichai tan tu ni hi ki paum ta kha chu hile inam sunga ki ne pium ta chu teng le inam sung choi sang jing ateng la pathin lopina choi sang jing officer min thang ta pu Christopher Dongel IPS DGP prison ama enjong ain sung mi te to ngai lu na nei ta tu chunga guest holding a memento atha be sponsor in ball pi kita jewin ama le ain sung mi te chungam ki pa thui phongovin he chun chung chonin lung thana dei nei lo helin hin tui te yong tu chan gain member ateng la hilai staff media house staff ho adinga tui yong wat lo hela sponsor in ball pi jewin ma ho chunga avelin ki pa thui ka hin phong kin avin he tu ni madang selovin tu ni ki ho pi dingo koi madang hilowen mel hoita anunga mel hoita ahin khu ai ta pana pathin pin tha na di ta nia kona pathin adinga mission hin ministry hin ne ya hungkal sungjing nunga mel hoita min in kamun katong khathei poitia anamin phau ateng la pathin na to na hin panjing nunga Kimngaisang to kheulim deu hin don ama hilai kheulim deun analem chi hoite ki pawmin sangi na hindi jeng inting sang hi chalai phat man luta lesit sung hi event na hele mi hem zo se hi atha se pen pen paung a boyzin ai wang nangin na to na tham na thim jil na ating let the ministry ai lo na project dang ho hinda hai la ya media house ngai lu na le ating la nam mi pi te ho bung mi pi ho ngai lu na zala phat man luta na hin pai do ala na hong jin avelin nang ma chong kan ki pana kan phongin it's like tu ni talk so ading velen kain lim kine ikeu lim pat na dingin chapang chaung na hin inam sungwa koiman na hai ta pui ti thei ta aji chu na la sa hen lang ateng la ministry na bo neu na hong kalson na hong he pathin lopin na zalin mi muin om su kai tan jeng song le som che nang ma chan thu introduction na hin leding kan te me ama sa penin hitabang phai piwa pathin thawa nai piwin chile tuni hichlai mun platform ke adinga song thupi mama jingin Impact TV te chunga ke pa to ka sein chong le Impact TV producer pa le atim ho chunga song ke pa to kan se tu le tu ahi EP-pen na education background ai lo ba lai project neo EP-pen ministry na boy pi mam tu da hi let team zilai ka hi na ka hi chun to hi BA hi chu cha pro college final year ka bolai ta hin na English honors ka hi in chu jong le mabana hi ministry a hi ka focusing numin chu jong le le khasim ta tu ta dai ministry a hi ka kop a hin na chi ka bo pet a hi in song le ne cha cha thong ka bo chom nai na so le introduction che nei ka tin ke hi le Kimngaisang ka hi ka phung min chu la khongsai hin na ka nu hi le moinu a hin ka pute hi kip gian ho na a hi in ka pa hi le om ta po in thangkhai khongsai a hi in ucha hi mi ni ka hi vin ka chunga pasal khat au min na ama anuya ke ka hi in ama sang pathinung sun adamin chile tu ta dia hi ke jong chu champur bethel khumoya kapi ko ma pansa ka hi in ke pau me ahile music industry ti le
ปะเทนลานั่นสับนะฮิอิติกุมาคนนั้นสับปะทำปะปีนท่านั้นเนี่ยคนนั้นสับมาฮิโลไอเลยปะเทนน้องปะเทนลานั่นสับนะอิติอาสเนียวเนี่ยวันน้องกิปนะโอลาปะเทนกูนั้นกิสานทำอิติดอลดาทำปะเทนละสาฮีติเลจูก็ปีนท่ามาสังอาจงจุกันนะสาอินนะก็เนี่ยว่าปะนาฮีจัดใจให้จันกระเพาะจะอินสุงไงลังเขาอินสุงไงกันนะสาจึงไงอินofficial ตาบังจูกันนะบอลว่าพออินนะจะจงเลย official ตากันบอลใน2020อังอินก็ first album official video จะฮิเลมิดอินกมูลจะอาหินนะฮิจาจูก็ first song ก็บอลละจูเป็นท่านวังจุดตากันในปอยอินจีกับก็เห็นบอลสวัสจู2020 November อาจูเป็นท่านาก็เห็นในแต่จนอัฐเบอินปะทินละสดิ่งนะเจนุนตาสดิ่งในของกิเปอิน commitment ในcommitment สังก็เห็นในกิจูละสายฮี official ตาจะมีเหตุงาจู2020ของกิปะเฮียจุบันนี้เป็นท่ามาสังอาจูลาจะกษายนะปะทินลาจะกษาทวินก็เป็นท่าโซลาก็เห็นสาจูก็ละสามารถเป็นช่วยฮิเลในสางินนะจุนฮิจิลาคนปะทินนัสเตอินเกจงปะทินคนกิปีอินนะรีคอมมิตเมนต์ก็เห็นในรีสัมมิชันก็เห็นในจะจงเลยในสางินคูเกี่ยมากระจาวงกิลหายอินจุนไปเตลาหงกิลหายอินไปเตปาวหงกิลหายนะจุนก็คอมมิตเมนต์ปะทินก็กิปีนะตัวจุนอัลลาจูองกิตุอินอาจิจูก็แบบนั้นเกมาเลยเกมา personal ก็ตาก็แบบนั้นเลยจนก็พัฒนามาจากก็มูปอยนะไอ้เลยปะทินก็มาก็เต่านะจนปะกายนั่งมันนั่นได้บางแต่เนี่ยมังินนะเกสังานะมันดิ้งสองตั้มตาอมมันนายทีมจริงตั้มตาอมนายเฮสองเล่นั่งหาดิ้งของกิเปนั่งมันในสังอินแต่จูปะทิก็มากันตาวินอาฮิเลหินก็ตาวจึงไล่จงมาสังหาเกี่ยวกับมันดันจุกันนั่นกันนักได้ปอยนะมีเฮลว่าจงทุกตั้มตาเก็บบอลเลยนะแล้วจนก็เก็บนั่นเลยถึงเล็กสมามาจิจนก็ตาวินปะกายเกี่ยกับถึงเล่นนะนั่งมันตรงที่งาก็เล่นเลยก็เล่นที่น้ำที่เขาจุก็ปะทินก็มากระดองอาฮิเลก็ลุงสังเอาเกี่ยงเขาจุBible verse John 15:16 itu kan patin ayat dasar yang kehopin na John 15:16 na hun pakain Kimngaisang nang man nei than hi pon ke zen nang kalena masat hi dia ho Bible verse so you did not choose me but I have chosen you atin na ke man nang kalen so hi atin John 15:16 na hun itu aman lu ka sama mazing aji chu patin ke penta in than hi mi tam taเก่งปะทินว่าจะหิจงเลี้ยงอาบะจะดิ้งตามตาอมนายนะหิจงเลยปะทินเกยอินทันฮีโลปีกษาอินจะจงเลยจ้าจุนปะทินินจีไบเบิลวาร์สจุนนะก็เลี้ยงกันมูนาชงเห็นตินจ้าจุนเก่งจงเอเล่ปะทินก็มาอีพิกบอลเทดิ้งฮัมนะพิกบอลเทดิ้งฮัมปะกายจีนาทิพนาจงกันในปออินปะทินทุลมาจงนะหอยตาอันที่เขาขาจงจะกับฮิเบสเซลจิจุนกับกิสงเลมาอินฮิเลอามาสิเป็นนักเกี่ยวต่อฮิก็เต่าจึงไลน์ก็โอ้กับเกี่ยวต่ออินนะดาจุนปะทินกิมเมซังตุนยาปนาฮินะโออันนี้ว่าใช้ถึงฮินะอาทิพานาจุนเกี่ยงก็กิปะวาเลนจ่าจะปะทินก็มาตุนยากูนะฮินาเราปีนานั่งเราปีนาดิ้งตีเราก็โอ้ปนาปอเราดิ้งเฮตจูอาถาเบียก็โอ้ฮิปะทินาก็หลานินนะหาจุนตุจันเกนก็มีเมนจะกันเนนก็มีเมนกันเนขัดจูขัดนาจูpraise worship ลาที่เราตั้งกษัตริย์เราเต็มที่ข้าเฮปะทินก็มาก็มีเมนกันเนนอาจีวังจูอาหาอินอาจีจูก็มีเมนที่อิสราเอลอันวังอินอาจีอาหาอินนะ practically อาหาอินจะจุนทิลตั้มตาจงจูก็มีเมนอินอิลูจงตั้มตาเอามินไอ้วังอินปะทิงเอลุนาโตอิเตเลจุนอิมาจะอาหินายปอยปะทินติงไอกิปีเลจุน
sacrifice chu nei te te ngai na chu la kan sa khong ki pi dana hin na nyo cha testimony kan sei hen ki pau mi testimony ngei ta nei sei pi wen atiang la nanga ko na nang testimony ko na he mi him tam ta lungsungong to kha din ka ta sanin atiang la na la sim hong a zo tinga ipp ham iza tam chong athu chu ke huitin tu hin mi hin pin tha nei ting testimonial song nei na hi chi testimonial song na nei kha la ipila ham nen sai pi thei da ham testimonial song hi chi la khat present life present nei ga bol pi la sim pamente testimonial song chu kana nei na iza ka sai ta in ka ki pi jang line paite pawala kha ong kilhan na ha chu nei sangin amho pe un so pi paite pawa chun hon sangin na hina chila hi pa ti pung khothangin asip a hi in tulai ta adingin ala hi pathina mangin amhala ho hi hoi thema ma hing thein chila hi ke danga ka testimonial song a hin na pakai kong ki pe na nga dingin athu chang ka deina ta khat ho hi le kiman na ding umlo ka hi zong le na nangin hoi ding ti na muna nei ko in mihimin avet bang nei ve hi in mihingin alhen ba nei hlen in chu patinin mihimin el la chu ichin a quality mihimin elhen hinna government job holi zong la chu certificate ngai hinna certificate chu na quality zong ngai hin ewa chu pathina dinga chu ekipi la chun ekipi pa chu pathinin na adai pen his submission chu a hi in chu kachi na wanga chu pathin e mandi la chu kalina e mana din khat cha point ka mo po in na a hi in pathinin mi atlantic la chu za chu min amo pen zong pathinin mi alhangin na chela azong chu ke ka pangkha in lo pi ka san chu ke ma testimonial song a hi in hechila hi November ra chu huing na ditakan ki san phana chun June hin na kain record novin and 7 months ka ki prepare na chela hi aji chu ken zong mo sa de ka dai po in so ka sa zong le ken ka hin pi banga me hin pi de ka dai in he cha chun ala hi 7 months bang hi tauna to thu in zong le fasting zong kana nei na ki sei phana chu hi po in na zong ka struggle na pa chu na chila de nga hi pathin ko ma chu ka ta kana tawin chila hi nangman lo le ke asakon ke evela chu man na ding wang chu om point na so pa kai nangin himang cha in ke ka o pumina ka ti in ta chun 7 months chu kana tawin chu zawin recording ka bolin ale do hi le ba sa chung a hi in ama in a hin le do in ta chu recording ka bolovin chilo chun recording zong chu pathilung sit na in kana lungim thawin na eban pathilung sit na in third rap studio te in in produce pi vina pathilung sit na in amhan zong imzo se audio ho chuna I'm bolovin achak ne sangin hi kana boldo vin tu ni hin impact hai ka sa in na ni sangin aji chu ala hi mi tam ta ki pathina denga ki pi na hung pangin ka bozo hapta khat zong hlinai lo na a chi mi tam ta kon testimony ka hinza ovin ka hinza zingin to chang gain zong zing testimony chila ko na chu pathilo pi na denga ka hin se do hintin la khat tabang nei sa pi thei do na live ka sa ila chuta la cha ka sa di hintin na nei sangin chu hin sang ka tin kipe na nga dingin na khut sa nga nay mangin kathet na song lâu kapil na song lâu hình lâu ka hin kho hi nay sangin ni sangin kahina opaga namin thupi na din ay mangin kahina bang bangin nangin ay
po mình lặng là đây là muốn dấu xin nay mong cha nô khi mình là đi lâu cái hi dâng lệ hồi đi na đi ra muốn anh ấy coi lấy bel sim pa in a đây bang a bo bang kim sông này xin ô na đây bang in này sao nhìn cái hiên na opa kai na min thu pi na din nay mangin kahina bang bangin nangin nay po mình lặng na đây na mun sâu sen nay mang cha nô ni hi min afet bang nay ve hi in ni hi min athen bang nay khan hi in nangin a hat lâu te ho zo na khen zo in a hat lâu ke na zo ni sangino ni sangin kahin na pakai na min thu pi na din nay mangin kahina bang bangin nangin nay po mình lặng na đây na mun sâu sen nay mang cha nô na đây na mun sâu sen nay mang cha nô tu nào tiền song tahan thì bảo mày cái cha ngalla sa so angai mo mongin angai na cheng akai na angai na se lo na thu cheng chu hi a thu cheng chun mi lung sunga na hin to ting lai tabanga cha pathin na hin to hin ting lai testimonial song cha thu bi mo mon angai mo mongin pathin lo pi han lang chu hin tin ken thil khat ka se no men lanin sa pari pathin huhing na nakisan masang hena al huhing na nakisan masanga su peham love song lang hong na sa the na al epida gospel labun na sa danam ipi lungyang na nei danam ti dan chu nanap ni gospel lang sa dinga mi na na hadi tlenjo dana danam hitia hinna padi ma pa na chun I pathinla jong ka sain kong hawin sanga chun pathinla ka sain na ka pot pha le chu law sa ka sa hi ke hi masanga hi law song hi kana kana ngai no mahin kana sa ji in cover jong kana bol ji in na official ta wang chu ana ki bolo ti thu hi in ka pin tha di kunin jong law sa sa dina kana ki gut hi in na la jong chu ka het tai la jong chu ka la lai nang tu chang ke chu kasi nung khat chu hi le pin tha masanga jong chu mi pathinla sa mo a hi po en a hi wangin pin tha zawa pathinla sa to pin tha masanga pathinla sa cha ki hina in a ki hin aji chi pham ta le masanga chun pathinla ka sa wangin burden kana nai po en ani na in commitment kana nai po en cha chun ka sa chai le cha ki chai hina I was a performer ka tinun min na pin tha na hoi ta di ta kan nei phana chun ken zo commitment kai nei ani na in burden kai nei na just burden to worship burden to praise na burden to praise and worship hi na chun masanga chu performer kai in ta hi worshipper na di chu aki hit na kha chu hi na cha chu mi chu pathinla sa zo se dong chu ping tha ti ti na chu compulsory guarantee wang chu ka pi the 100% na ju chicken zo ka bo kha sa hi ji chun na chu chỉ bao me anh ta album thì đâm tin album official music video hi izat mong na hin bol le tang abon cha hi mi pi vet the dinga na koi so ke yam
อัลบั้มแคสเซ็ตหัวบางฮีก็บอกขับปอยนะบอลที่ร้องจูกันนักเกลขับปอยที่ฮิซิงินofficial ตาบางฮีallละกันบอลินตูจันฮีก็อ่างฮีนะเสียคำสองฮีปอยนะฮีนก็บอกเราเสียบางฮีแหละจะเสียเดียมa reason a testimony kala zo se hina abang chu min ka mu ka ba song kho a umin wai na ka bolo na a umin abani nei sangin zong ka ki pina la a hin nei sangin ka bo zawin na man nom ho na ta chu na man nom ho zong pa pum kho thang sim ve ve hin na chila kho a hile chang kho ki le do a hin pathinin amangin ka mu in chila kho ke ma ni khai ka ngai na hile peite pawa masa hin na ka ngai na hile pathinin amante hi ahoi pente athim pente hi poi chil a hin approve na ke ka hi na approve na che ke ka hi mongin a chi chu la ka sa jong le adang ho panga chu thim ta ka sa jong ka hi poi na hi tai la ka ke sa jing athim ba jong ka hi lo na live performance of election ki music di ai na ai bangin pathin lo pi na dinga ai mazo se pati khona ka koin na ja chu tu changin ka ji kha chu la ka sa di tile ka thip lo ka ke ji ai na stage ka din ting la hin ka mi ha jong le ka taw ji na pa kai to hi nang ka ba che ding a hi inนี่สิฟลับพี่ก็ตีสินะนั่งกระบะนั่งรถปีนกระเดียนต่อดีบอกเองยังก็กี่ฟินซิ่งสินะกะเลยปะทินซองเสร็จอีป้าน่ะอีกว่ามาดูมางก็เขาซีเอ็นดัชนั่งกันบาดเจ็บดิ้งนั่งรถปีนดิ้งไอ้นั่งนี่ซึ่งมีอินเดียก็ตาสินะปะทินลงเสร็จนะเอ็นจนตัวสังเกตปะทินไอ้ปุยนี่ก็มวยนะnangin album laku se bo hinati na laku se he poi la khat le ni hi jong le la ki ti chu milung sung tong kha mi ki khel na thei teng le ta sal laga wa ki khel na thei la hi a le la za khat sa nga thu pi zo teng le nang la sa ho hi abon cha ti thei he koi abon cha ti thei a je chu la ho hi testimonial song ke se ta bang hi na pathinin namang chain ating la ho jong pathinin amang chain na atongin ya chu hi chan ge a hi mi hi min jong nan ngai sanga ating la pathin ong na hin man cha hi in sei banga chu na to na tham na kal na su na chan ge a na pa ta ki na pa ta na pi nga na pin pi na pa ta to ki banga pathin ko ma hi chan ge a ki phin thei ya hin kho na man pa chu ka hin ngai sangin ke man chom e chu hin na lasa do kho chu mi pi ho to chom khat ve kho mo hitin ki pawmin phat chom cha hi chan chu kyolim na cho ana khungai ti diu hitin to ai so piu kim ngai sangin pathin wa choina la a hin sa do ho cheng chu clips neu cha chom khat ana ve kho mo hiti ateng le hi chima sang chun azowa live a la hin sa na guitar chu sponsor hin bol pi wa iso piu mungam lata israela ko na israela iso piu ilaser by day in amazon available impact tv thaleng ki patu kahin phongin amazon na ato athang na pathin ma puijing ta hen chu hintin tun video clips neu chona ve hoite a hello ho a mo pen ho mang chat he pathinin ima hello ke mi mo pe mit in kamun ka tong khat hei bu Song lâu các pin song lâu thiệp na song lâu thế cả lòng sung hung bút sa này suhal kata sana mei bang akong di video clip neo innovate chayo innovate na chan cho hinten to na ban yaulim na iso piu Kimngaisang ta nei pai hitin avelin kyolim thei ki din zen pathin avelin thangwai tin na sang tun abana he kyolim dinga hin ima sadang hipun lagaw hin khu
mi hem zo se hi lunggel hin khoi zat ni kine ti te pin tha ma sang la pin tha anu kha na pin tha ma sanga hi freedom na freedom mong hin no commitment no boundary and you can do anything which you will na lunggel they lama ki chon jeng he na henge pin tha zo ang ki chon he na ai bang pin tha zo ten commitment am thai na he cho hin ten ai le chi pin tha anding a hi lahin i chana na to thiam nangma tu chana nangma ministry dung zu ya he ke zong la ke khial ka hin na la ke pi do ka hi je chun la hin thu zong hi apoi mo ma in na thu le lai chi kho ma hi in a hin thu chu thum ve ni ve ngai la chu bang ke kho pai ji ta chu ba la hi ke ngai jing the hin na a chun adi sana hin pathin thu langa pathin la a hin mi la khat hi isa ai le hin mi isa lai jung ta chu mi zo ita bang ham isa namun chu ke hello na mi bang kha chu lung na ta ang mi hung zo na in ba kha chu problem tam ta nei ma mi ila sa ngaya mi hung pha le chun ministry sunga ka sakan se hi chi zo pha le khon feedback ke za ji ho pem ta le nala sa chun ei tong kha e na nala sa chu hi ti a hi in nala sa chun kalung a khele ti hi a ki za ji in ya chun cho zo se hi pathinin la a hin na atange ti kam kam mu in na ya chun pathin la sa hi kapi fa na chong chu a hin na aji chu la dang nang chu ingaya le chun ingai cha lai ki chai hin pathin la ingai le bang chun kinep na khat aw min na hop kinain lungmu na kha kinain chu la pathin la hin na mi hin kho ato kha dan impact chu na so here nge pathin tu sei pu elvis ne alal de ho enam camping ball ho na pathin thu to amea alasa to chota bang ho na le bang chu line i chan ya na to cham ti wang akilang in na ating le pastor ho elo reverend ho camping host abol ji teng lao lasa ding artist ki ko win na worship leader ding artist homin ita bangan la amahon thua panwa artist on la ita ya thu cheng to pathin thu cheng to la cheng he hand in hand na achi hunai le pathin na to na i chan gam phat akal to be ti wang akilang ke paw min tu chana ministry ai pon pathin na ko na hin na tha pathin pin tha na nai nia ko na he gen theina na tu ep ha sa na sa pen umam ating lai cho chu et overcome na bol hasat na chu zina in na mihim khi ji chun chu jong le thu chi khat aw men following Christ is costly akiti na pathin nung zui hi ke jong chu ka ki pi a chun anum ding bawi ma kana ki pi po in na hasat na chu mi mi zo sen ki tu in na la sadang dang nge jong sai le cha hasat na nei so ke do hi in a hin ke ya hi commitment hi kana nein chi mi tam ta view to song chu ki tu be lo mai thai na ka commitment ama sa pen chu hi le praise and worship la bo sading ai kong ki pi na hi chi ka saya chu an moment na ai nam anu zinga hi en pakai tibo ka sa re ki ti zing hin na e bang anung sanga pathin temptation wang ti pong ka tin I think pathin 8 trend na khat hong hin tin ani na 8 test na song a hin na ka le hi chi ladang ka sa lo ja chun na ladang ka sa lo ja chun hi chila sadinga chu request ka mu pha le ante chu a in na ladang ti dan chun nam la ho ai lawa thi na ep ho tamang ko love sang se helowin na cho jang chu ki include hin na adi chu so bang chu asia phaya bang chu ka tin nom pon hi jong le ka commitment a za lo ja chu ka bol lo hin na acha chun mi tam ta jong chu hi mi thom cha in email head wanga chu khalani tau chun in phone jivin
hita bang lani sa api ona hita bang he kain sumi tiatan kasimin hita bang he problem kana even story ta hi ain sai jivin ahile abula chun kin wang chun no ti ho aha in na aji chu min zo kin pit na ta a chu hijla e sa api le ta hi in phone ju in approach ju ahin na ai bang agent i ti dis ki he ja chu guilty don chi kinai thau ahin na ai bangin apoy mo pen chu hile ka commitment nang ka ki stick pa chu hin na chun aha le ji wangin chun ka sai thim na ji in ka sai thim na ji in amon jong agal thim dio ka ta sai nan tu chang ge ain sai ho chun kana reject ji ta in na abulanga wang chun ka komle limna chunga icha in ikana zo om ji in na pakai ha wa le ka ti ji ta ai wangin pathinin aya dinga a sacrifice no igela le chu I macha hi po inna chu ho kana la lo chu sacrifice zong ti pong katin I'm just following my commitment na commitment a ki hing a hi bovin ka se a china ka sinum khachuna de chu ha aha na khachu chu hin na tem genuine ta ka sa num hi za chu tin la na chu ang ha na chu hong chi song chu hong hi in tu abang hin khalani chu om jina an sei nong lai zong le pa pathin za le mo sa he thim ji vin na ki pau me ai le tu chana la na hin sa no ai le sei banga chu nang hi ama sa asu le mere performer for Christ nan hin na to hinna di ta thagawa hinna di ta na hin mo ko na hi ta hi nang hi worshipper na hi ta na ai le HOUVUM sunga hi vit na le ki khop khom ho a ko abang mang ho athi me thina mun abang jin ka tina chu ge gu na khanin la phal se bang le khung khen keyboard me amyong le asanum loy asalo loy alu thunum ai zat me na ye chi hoin ki khom pa khu amin mai ki khom mi tam tai na ai le vit na le abang bang kit khu gam khang to lang sap te tiu te ai lo le adia iso piu mizote ama ho style of worshiping na it's pa ko ivit na hele mit sina ko van nang sa na la sa ying he na ichi pam tele worship leader ho ji hi ki na ichi pa hi nangin e ho church sunga hi chi change iti kin pu do thele iti an ki pu do thedem nang ma lung gelen ti dan so mi pi hong ki khom ho sin alung thim pum pi a la sa thele ichi iti hong thedam ti nang ma lung gel dan to sei banga chu mi zo lang peite lang hona am ho la ki khop na chu a hile am ho chu anu mama ji in so pi peite lang ho to jong aki ki mang cha thawin na worship person worship ma chu la chu program ho dong ai ji phala chu anu ma num jin ne ho la jong chu pathin nu sit nan ahong pan ta in na worship team jong head heading in pantain head heading achu actors carries jovel amo hin ahong tan pathin set nan na ki cho hi mi taw na zal hong hin te tin kamu in na ken song a hin ta chu ilung thim pum pi amin audience in ti cho na audience in la sa di chu na chu hi lewang chun amin zong apo in na abang chu sometimes worship lead na eating la chun worship malanga ha chunum ki sama ma jing mi kha chun asa mi kha chun ta ho ena vez zong ana umzina ati chu amin zong apo in abang chu first thing wang chu taw na hin mi pi hon ila sa chu a hip thina dinga chu first preparation chu hi le taw na hin na la sa mi kha hian lang worship leader hian lang na EP zong le mi pilam kai ding pathin thalam kai ding ke chun first preparation chu tauna ahin na chun I tauting la chu ke zong tauna ka hane la ka sa phale chun kala sa ho aki hitai tai na chu tauna to ami aki depende ke vedana bang na acha ala imazo se tauna hi na ai tu chana hi chan na hin nain pha he pathin phathei bu na chan he na pathin phathei bu na chan hi EPG pe na chan dan ham
ai lo le nang bol thein nei je ham ai lo ipi pen na bol kha je ai tu chanai pathin mapuinan chanai chan ge ai nan chan ge station an pha question hai ta kha setting in la kan sa panaya kan yaw pana sa kathanung menna ke leken YouTube mala sa na kan kivat in kana kizil zi in zong le guitar ho zong he kazil masanga YouTube ma ka het ngena hin na ka hin pe the zawa cho ka hin sil ba hin la sa hi ka se banga chung ka thin ka pin tham masanga cho ka sa cho ka enjoy na it is a hobby it is a hobby ta tang ai ne ka pin tha zawa la pathina kan sa chun it is a gift kan kila khain a spiritual gift na chun italian ho hi eman self desire eman de wang chu talent a chi pe na pathina dinga impiting na it is a gift from God na so hi tidan chu nong pin tha akuna na talent ho chu gift akun nan gi san ta chu na ji chu ka ki pi azong chun ama pathin e ho pe na chu hile ka o a hin na masanga chu very ka de na ka naman a hin ko chu but chi ka talent pa chu pathina dinga kain thana pana pathin it is a gift na chi chu ke ma kan ki hen na consistency nei puma teng la 1000 puma teng la thu hat puma aji chu 1000 pum ka tin chu pham tele hi chan nain pha he ateng la jawa pathin hi ka pa banga ka ge la ke ka ki phin le na ti pham tele every moment na til khat na bol si le pathin ko ma na thut na hi chun hi chi pa chun pathin tan base connection ase me hi chi a chu chan nan phai ti thu nan se ki paw min pathin lo pi han lang taw na hi Christian khat hin ko dinga he nang ma mu do la hina laung athupi ai la chung chona taw na thupi da ni nang ma ngai da na I tabang hi ai nang ma hin khut a ko nen se pi la se ki pa ke galana wang chile experience ta dong zia na first thing job tawna hizing in tawna hizing in na chong le ke tun sa ka gyal zin hi le tawna zala ke jong hi chang ka pha hi na aji chu ka nyola ya hi kapile kapu anga se len ka hin na he cha chun kapile kapu a thousand zingin klub de kun jong le hin klub chunga khot ngam ji hanin kapi a hin kapu hin a thousand tu na hi hi chan ima cha chu ki hi jong le na pathina ka to thena hi kapile kapu tawna za le hi ahung ki pat nai arut hi na a chun amani hin tawna langa pan la hon ji in ke jong tu ni in amani hat hi jong le to tu ni a jong hi mi amani khela e ta pi dia tam ta am ta na pathin ai pi e cho hi ahung ki pat na hi tawna hi ji na ain ani na in ka ministry azing a jong hin tawna phat cha ka ne lo na to ka nei lo na hi ka chitun a ki khitai tain ken kai ma cha chun SAP pon ken ka ke het nin na he cha chun cham khat hi program hi la kala mi in kamu to ni san kan sa sawa hin na pathinung se na chu mi lung sung ana to kha de dan hi na a chun program hi ka hin nei jin a hi le ka quite time hi ka hin maintain zo po in cha chun program chu ka chi ka khwa tang ka maintain zo lo phana chicken zong a hoi lo kha ka mu like pathin to quality time ka man pa chu ka nei zo ta lo ji chun na chong kha chicken zong ka na off in chong kha ka na ki cholin a chun tha be in ka se dam restore na ka like ela sa ho zong ki charging sing ai na I pa le ana la sa jung lai ai zo ana ki go ti tam thiu ana zen na chin patin to quality time taw na ya pa mo in taw na ba ya ka sun le chike ka ki sun law ai main adi sana worship na ding hin kem a hin na program function concert ki do bang cha hile to say them physically mentally spiritually ki happy pair be allow honestly sitting a chuna but kem to worship ti tum bang cha e jang ki happy pair na taw na a ki sunga ki chi hin ha chin paticha pathin anga ikipi a
ตอนนั้นนี่ถึงเลวังจนมีปีหอนสองนุ่มมาสาอินก็ worship lead นะอันสองที่ก็ experience นะขัดเวจูนุปีอุปหอลา worship นะกัจจินข้างตรงหันหลังสองก็เรียกขัดเบลเราเห็นอาจารย์จูนุปีอุปหอลาก็กะลิเดี๋ยวจะก็เกล้าก็กิโซนละละวาเลนะอาจารย์ก็เมนเทอร์ฮอ worship ลีละไงเห็นลังทลาวละมาเอ็นฮิลเอ็นปุยตุหอยตุหอจู message กัดทันเนี่ยก็สองอมินนี่นะตาปีอุปกตินอันน่ะจูจงจู first day เนี่ยปนินปทินอินน่ะตรงก็มุยน่ะจูตาวน่ะอัตุปีดันจูน่ะตาวน่ะเบียอิมาจากกิโลดันจูจะต้องเลยตาวน่ะปุ่มมาตาวน่ะสุงาบุเกเขาสุงาเฮียน่ะเจน่ะจะก็ใส่นู่นจะเป่าไหมตาวน่ะทุปีดันคริสเตียนหินขอทุปีดันผมโดนจะเป่ามันเตียงเลยจันนาโตนะฮอเตียงละหาสัตว์กันเทนตัวนะฮอตาวนะทุปีดานของนายเซนจิเปามินอีเขียวลินน้องจะทำขัดองเสาจิบตันพัดจมจะขัดเบรกนั่นเราถึงจิเปามินอีจันพัดจมจ่ายงเลยเขียวลินนะจะอีจันจะอีจันเกดินเบรกนั่นเราถึงอาจจะเตียงเบรกจะเตียงเขียวจมกินไม่ปีจะสิอันอมดินกันเตียงกินเอาไว้คุยฮีอากอนหุงกิซิมโดนเทโซเซฮีคุยจูทิงเซลอากอนกิซิมอฮีคุยฮี test the heart of Manipur Avelin break zawa ke ulim thei ki dinga phad ei pewa pathen chu thangwa han lang me pi zo se Avelin tu ni talk show break zawa ding in kain lem ki nave ki pawmin phad chom khat break in la tawin to ai chom khat ke ulim bending phad in agent ta hi khang dong khang tha hi hiu ta thonin ho lang panga hi khang tha te role li tham khat se wi te khang tha te hi ho lang panga hi ga saying in church lang panga church hai na Saturday tamzo youth service hi na youth service tamzo athide adu e ho bunga sang athi che kin na ai la hi chi youth te a service style hi e tile spiritually revive a hi zodam nangma lungyalin ating la nangman experience na nei dung zuya hi service khat chu spiritual service khat chu et spiritually revive ball ding ham worship lang pangai dham ai lo ala leader kisu ngai dham ti pai nang malung ya la i tabang ngai cham Christian hai ta na hai ta kain da bo thai din nan pu khai za khamin an sei na ama to ke man cha jang lain a sei kha chu try to change your generation try to change your family generation in your generation atin na mi tam ta hi irut no
family hi especially family hi mazo se hi jin na family a hoya la chun society jong chung hoi ding hi na kai gal da na chu a chun arut hi inu la ipa le pu ipa te in anabo hoi lo ta jong le khang tha ho in e hon ibol hoi du pa ti chu amana sai na be the change be a change atin a chun ta salang kasi masay thagal lang sen katin na cái dòng chú for example cái dòng cái family chú event na le chun it's not like mi pha sa it la kho pathin tho it la kho hi poi ba ken ka ke hol tho hi bo ve na a chun chi chu ke ma personal ta ke man genuine ta pathin kan ki het na taw na kong pon tho le chun it will affect my family na ai ka family an affect pha le chun hobung sung jong hi ta chu hu min ten na cha chu na se bang chu praise and worship na ti ham elo la praise and worship youth service na tam joy thi ta chu enge ami hi na chu ata sa ki khian na lo na sa ki khian na nei lo ji yong hi win ten na abang mainly youth service tham mi amo kai kai ta chu thu pi seong thi de du la song thi de du na phat ki pi mana changda na ta chu hi hi praise and worship hi hi chi ki mang cha in hi chi as a tool ki mang le hi chi service ho hi spiritually revive a hi thei diwan ti chu nang worship leader khat na hi ji a chu na worship kali jing line zong ka bo ma sa pen chu first preparation chu taw na hi na na se banga chun mostly hobung sung chu ai le angui ta ina la in zong a sein pakai hin veng gam sung chila kho na chila kho ka worship ka kali tin kalung thiu ana ji ne ka sa do zo ji ta point na e khang tha ten e bol thei pen chu a hi le iberga ngo chu maybe environment healthy tai hung say now zo hi mai the hi lo mai the but inu le pa a chu amo mistake chu ve de hi poi na amo mistake nga ko na chu ema izol do di pa chu hung hi na ta salang le thagaw lang hi le na he cha chun pakhai za khama se banga chun ho hin to a hi inam sungu ta salanga he la thagaw lang hi jong le pathina hi ikipi awai le hin pathin zo ho zala inam so ang kile to sa ang kile to sa the na ho bung so ang kile to sa the ka tin ina khave zong na EBCSF conference na kana sai ta ina worship kalin na in bible zong event na le chun lot to Abraham hinna lot chu anup na in achita in Abraham wang chu lon adei lo langa kihlanin na ai wangin pathinin sadam asumang dinga chun lot te in so ana hu do cho ipidingan hu da ma tia le chun Abraham taw na ji a pathin lot te in so ana hu do a hin na cha chun ho zala jong khang thaw la lang pathinin nu le pa te su hi ana nei ta jong le na ho zala pathin hobung sungu inam sung ain kriya do sa thai kit na he hon pathin i belo wa hi le na che in praise and worship lang revive ki chu hi le wang cha worship leader hon zanga pu in worship leader na pu na kha chu taw na ki pizing genuine worshiper hi le wang chun la khat me me azong ta congregation chuna revive hi thai in tu ma sanga zong absolute revival YouTube ma hung thangin na amho chu like as usual worship ali no hinna chinya chun ali no ba hil chun anga theta lo weeks lang hung chi tan chu revive dan chuna worship leader honjang apu in chujang le ami p congregation long chu kinyam ta a pathin thu hop ma ahung al chang chun of course pathin haga chong ana to de hina chu ke dan hin khang tha ho bang chu hile nu la pa te in abol like anabol ta lo chu ehwan we have the chance to do pathin chance ap vena thilpha ho thilpha asi lovin thilpha na ko ma cha ki perfect lo hin na in sujing a zo inu le pa chunga ila sin a chong ta kana umji chana ama holong chu alu hanaw zo umji na ewanga chu they are not perfect not they are humans like us amo mistake nga ko na chu in a family generation achi na pa chu I change ti chu apoi mo ahin chu a hil lo pe na hin na cha chu
kisi sabi lekha ka ikana sim do in ka pin tha zawa ka sim do ahin na hi chi lekha hi Rick Warren in anazi in purpose driven life na khang thaw sim din ka dain chila hi history hi chi lekha hi purpose what drive your life na khang tha hi na khana chi ipiham na hin khu drive to ipiham na hin khu apui chuna anazi in ma in chi ka sim da ko na che ke nong ka ki het china ka ke mo gran chu like it is a ke adinga chira chile kha chu mentor kha hong hin na na chen hi chila ya azina chen without God life has no meaning anatin na ani na in the purpose of your life is God created you for his purpose atin na pathina dinga king ahin na jachin pathin ke abanga cha pathin la sa kha khal jong ka hilo mai thai pathin tu se ga hilo mai te but pathin ei koina achuna ei koina achu pathin ba che pa cha pai mo in for example za kana seta in lot bang chu pathin in Abraham to achun chuma han banga chu lot chun na chun pathin thu chu hai ta in ana pathin na chu na tong hen na taute ila chun mi sombe hling dio hin na ai bang kom tam ta bangin lot chun nupsana anaman ti ta hin ten na cha chun pathin lung hangin sadam chu ana sumangin ai bangin Abraham zi in lot te in song cha hui da in ai bangin azinu chu he ta win na en chu khang tha ho in song ho taw na zala hi pathin inam sungu song na ta song buina tam ta min na ke chu practice lam cha ka hai ba na ai bangin chu mi ki ho na chit chat na cha kana za zi in na pathin ho zala song hi inam sungu na ai ni khal take it ne he chu khang lai ho khang tha ho impact lin ta na in ai theo he IPAP hele imazo se in pathin God first kiti pa na nei leran akhang tha hiwin teng la akoi alam ka hiwin nu pa hiwin achapang hiwin pathin chu koi masal lewan pathin mapuin na chan teng la meu se hi we will be delivered na yoi tham ibui na wa ko na e ki su pi diu teng la again thi na wa ko na e ki nup sa ding te chu pathin chu a hiding dol ta in a bel thelo ji we he ye ki pau min nang manong nan sei chu pham te la khang tha amina khang tha te secularly speaking tiang la youth are the pillar of the tomorrow's nation na e chu hi in ya so e ho khang tha te lagau ti do lagau wa hi hin khodi ta man wa hi le inam sung ho bung sung in sung wa hong ke panding yo bung wa hong chi ding i khang sung hong chi ding ating le inam sung impact lagawa home ting le ne ho chu chamlowa hing chi jang diu chamlowa mi za hing chan diu ye chu ki paw me che chu hin ten lasami ni je in ong ka ngai no min personally ken ong ka ai no mo thank you ating le keong na fan khat kai mo asi chu minin kamu te thi cha ko na chana na la hin next by next ai te kin wezeng hin ating la pastor Samuel tho to person worship lead na bol no ho video ho so kinga azing ahin ita bang ma chan case se nang fan helovin na fan ti le azat chum tan pathin zala kahin ngai sang na ita pathin gift na pi pa he avelin mi pi hota tu hin la khat be cross cut the verse cut be ni sa pi da sun kahin request no he along so kun asim hamating respond he cho chu na khum cha la kun sponsor ball EPP hong so nega mention pi lew san ki pa alahi hile ezo a kahin sa nei sangin na simpa pa pum ko thang hin naman nom ho chi ama hin simin hichla hi ka ngai lai ta inza ka saitan na imaka ki lodan ka ki mudan just broken vessels used by God na bel ke kha khu mina dei ta lo hin na evanga pathinin aman ahin na te bang cha ka he ka ke mu da em chi chila he phat so ta he taw na ka hin mangin cha cha wa he ka khum hin kala sa zo se he taw na ka mana ka khum te te broken vessel na ti chana broken vessel chu kai kasan nom poi aje chu nam tile henge pathin broken vessel na hi jong la chun pathin naman na pa che pham tile masang la ya neu lai wa rhyme book ho men na ki cha bel ke khana go zu pha na ti uma wachaten an do hita banga chu nangong pathin
source of life for some birds to feed on na tama na hin man hin ai wang hi chi sanga chu thupi zone hi in ai wanga chu the more you humble the more you'll be na hi chi khat chu me pathin ki su nim chuna pathin ei dop sang ni mi ki neu sa te chu alin ding mong hi pathin lo pi han na chu sang ya Alahi paitia pawan amasana translation hi pastor chungna in bolen na Hello ho amor ben ho mang cha thei pathenin ima hello give me more ben nay mang nghe o pakai a hello ho mang cha thei pa pathen nay hi si okay bang be nay man cha a hi rồi naman nom ho ahoy ben ho hello na san pi ho athim ben ho hello a hello le musit sang ho mang cha thei pathenin okay bang be nay man cha a hi rồi cross cut the verse cut hi wa athu cheng mang chu lungsung tong khamo mo aji chu pat hi chi line na sei chu a hat pen na a ching pen ho hi lovin a mol pen na a thim mo pen a hoi mo pen a ngol pen ti ti ei ki mang cha ti hi chi khat chu vet na la pathinin wang pathinin hi tabang aman ho chi vet na hele thil kidang na ama lopi na ki phun na dinga mi chapa khu mu sa tabanga he ei ki mang he ti chu akimu en nala cheng ho sei banga chun testimonial song ki se he je chun nala ho hi abon cha pathin aman cha akilangin nangma zalin pathin ka thangba be e chu hin ten abana he phatong hung ki chai wa de tan phatom sat lo nei ta en tunia nang hilaya engkhau nang ki ko pi na thu pi pen chu imadang a hi poye nang chu hi chan officer na hi tai ai lo wale nang chu hi ti hi tai ti zi hilovin pathin lo pi na ho hi ipun do khom na diwa pathin na hin to tu ni lai hong ki khop khom mai hin ateng le nanga ko na hilovin pathin nang zo na man cha hilaya he insung hobung sung le inam sung wa dinga khát lên nhỉ thu cầm chân khát lên nhỉ xây độ khom thấy đừng à pathin nó anh còn he azo ai kêu lim na chân na ki phat lam na hong tam ta na sein ki phat lam na mi na ki phat lam na om na ai bang pathin thil gon he pathin lo pi han na tun insung chi tu ding dol hong si satan obung chi tu ding dol hong si satan hengem him hin a chu tapang hi hune ai wanga chu tapang hi wang wa chu pathin ei sei do sa hune pathin tu nei man cha na tu nei san sei do hune pathin sei do na ho nei chan chu phathei bo pe han lang ama bana ka hin do kitnom cha hele tu a hi chan na hin bol do tan upcoming project graduation nan chai tiang le khai chan sim be na go thamai lo wa le ministry a EP project EP tup le doi na nei umai to hi BA ka simla hin na ka tu kum hi ka zoding hin pathin se na e zo le hin theology line na lut de ka tin pathin phat sa damna ka nei da chun theology MDiv ka sim ko da hin na da chun MDiv hin sim ka tin song le jo ka het sun ho jo ministry applying jo ke ma bana ka project khat ai in chule ka tup kha songa hina okay ki pa me ai le tu chana hi nala bol ho he la thil khat i bol ai le suppose ina ko na ga pho dong le auto kal do le som hi yang na la khat bol ki ti hi sumbia chu thei pon
in sung ha sa te dinga su ha sa mo mo ne til khat bol pathin ho na ding itiong la sum angai jin gil kelong la sum ngain e tha di sana sum ngai he chumun choma chele pham bazara public toilet na somni be ki sumang he na tabanga chu pathin wa choin sa ninga chu recording bol ngain mi pin aza the ninga recording bol min mi ta amu a tham amit to akul to tho a avit na ki khel na nei the ninga chu videography ngain hichi videography a chu avit hoi the dingin amun munachi leveling transportation makeup azat dress angain hi join nangin iti makeup na ki bol ham ai lo wale koin na nang ki thupi ai ti lagu lang ai lo la dang na cover na hin bol zo da la ama sa pen hi kapulun teni no pan ehin dai kol han ahin na ama sa pen na cha adang ho hi le ute akuna ka het le nuti akuna kheloi hole pai ka het ngen am ho hin ehin ka ki kha lo a hi na ai bangin iti ham ngai lu na zala ma na pathin na to num naw kha jong hin tin son le ke jong ngai lu naw jong hong hi na ji chu asa mi me chi thailo a hi na se banga chuna anung langa chu backup kha ngain cha chun tu chang gi a hi sponsor hi ama spena he kapulun ten no pa hi na amani chunga jong ke pa thu ka sein tu ni abanin sponsor hi amin cha akan phale chen pha asal bung lo baldi hitan na ain tu nya hin la kain sa sunga ngai lu na pumle kho sa na pumle pathin zala na him kiti tu lai hi min ain sung a ha kha jing jong ai ki thu pinu lo tam ta cho honestly na e banga pathin zala am ho ina ima cha ki hi jong le ana ki ha khasa ki hi jong le na in support nova sumle pa in support novin jong le aba kha chun van ho ki san jong na in van langa in sponsor aumin video in audio in refreshment so se ki ha ko na bai ma cha om pa na in pathin lingai lu na zala pathin zala mi ngi lu na ka changin am ho jong pathin nei mi hi de ka ta sanin na pathin song phat theibu intin achena chu tu chan gya la kain sa do sunga video isa kai in sponsor so se na in ki thopi so se chunga ki pa thu ka sein jong le smle pai jong apoi mo in ani na in tauna a in sedam in ta ko jing ho na jong le program ka chi jong le ke tauna a ina ki thopi ho na lak sa jong le in ki thopi tam ta o me ka hello bangin na am ho chunga jong ki pa thu ka se na ki pa me phat so thim pi hong keu lim ta nong na lel de ka ta sa ta aji chu pathin ma pui na zala tham nang routine neu khat na follow fu na sein hi chaw chu hi le pathin ta nang ma ki ka hin ta sa ding amang chu lel sum thovin ti ni jong le phat so ta in keu lim tan nang pathin thu tam ta sei do honen pathin ni keu lim no ho chu ei ni ading hin tin teng la i loi gol so pi ulanau i zat chan khompi hobung sung thang sung nam sung adin khan to na dingin pathin phathei bo pe han lang he chu hin tin tuni in keu lim khom na he het jing na dinga chu impact tv Kuki channel Chipinthei Talkshow in tuni hi memento khat ka hin pi no men hi chi memento hi atha bia tu ne sponsor tha pathin phathei bu I chan na chu nangong tuni khang dong mel hoi ta pathin na dinga hin khu lopi ta na hin man na chung chon na sponsor tha officer khat yo inam sung bapu Christopher dongal IPS tule to a DGP prison Manipur director managing director Manipur Police Housing Corporation Limited Manipur and family ahin na ama in sponsor in ball na masat pen memento tuni nang nakisan de hin it's nang manjong tuni talk show hedging ne nakikoi jin lang Paumin Yesu hintin ikaulim na ho nang manong phat chom khat naman no ma hile masapenin avialin sei king katin impact tv team chung ki pa to ka sein so jong le tu ni ka gin za lo be
ichi kipa thilpi in sponsor Pu Christopher Daniel IPS DCP na ma chunga song kipa na sejolok kapungin pathenin nanglet in sumite pathe na bu henlang chu zongle kadang acha ye za chu TV king zolo hi ji chunna hichi hintui hin sponsor te changa song ki patu ka sein na hwazalin song ki holim song anumin dang song agopo in agoman po in ki patu kan sein te ki pamen ki holim naw hi chan chu hin tin tuni ki holim naw atha be a kain vel sei do kit nom chu hi le tuma sanga Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow guest adinga memento in sponsor pi wa Lieutenant Colonel Pu THANGKHANLAL Khongsai chuting la ama family ho chunga avel velin ki pathu ani ki kaphongovin tu hin ama ho akicholovin tu hin atha be a guest memento in sponsor pi wa tu ta taun kan sei tawin Pu Christopher Daniel IPS DCP prison chule ama family ho chunga velin ki pathu kaphongmin aji chama hon tu ako na hi guest hodinga memento tanlowa ngai lu nei ta in sponsor pi kit dewi ta jin ama ho chunga velin ki pathu phongwin sponsor na bol mas hole ating le tu le tu a hin bola in sung mi te ho zo si na to na tham naw pathinin phathe na bo jing taw hen lang chuting le dang no ninga tui hin sponsor pe wa hin tui teong avelin ho chong ki pathu ki phongin ating le gospel artist ai lo vai le pop singer artist dang ho to ki ho khom ting le la new presentation live presentation ting le man cha ding guitar in sponsor pe wa iso piu I laser bai te tu le tua Israel ma chunga avelin ki pathu phongwin tu ni ki holim naw phat chom cha pathin thu thing isei do ho chang ta sa laga wai khan to ndiu in sung le ho bung sung nam sung khan to dinga neu cha sei do pathin phathei bo piu hen lang ikholim nawa seikhel sewal mal pathin min ki ngai da mo hitin ikholim naw chan chu tu chung ipusu na din chan chun ngau te ka ki pa